Stipi, ajmo! 10 sekundi. Imaš sad plati čovjeta na bajku. Okreta spoji, ajde! Ajde. Digni to na trčenju, gaz. Sad, Andro! Idemo Stipi. Daj. Odmah sad skupi, odmah snima. Hoj Jan, pa ti trebaš biti prvi. Ajde Vito, možeš. 3 minute zaostajete, ko veterani, ajde. Tako, izbori se na poziciju. Anja, ranije se za poziciju izbori. Bravo Anja, izbori se, to je ta pozicija. To je to. Skakaće. Spoj to. Dalje. Jan Štefanac. Borna Matuzalem. Marko Ivančić. I možda i prevruće. Ajmo Marine, ajmo! Ajmo Stipi, ajmo! 10 sekundi. Imaš sad plati čovjeta na bajku. Je baš visok. Makni se od ograde! Idemo Stipi. Bravo. Ajde, brzo. Daj. Ajde. Odmah sad skupi, odmah snima. Bravo Andro! Djeci se odvojiti, ajde! Ajde Jan. Štep čovjek je pao. To ću vidjeti štep stiče ove sve. Ajmo Šterca, tu! Bravo, Andro! Drži. Ajmo, to! Imaš, ajde! Evo niko, znaš. 4-5. Neće možda ovoga. Stavki broj 3, Gabriel Borac. Bravo Marin. Broj 4, Marin Stipčević, Petar Zrinski. Ajde Andro! Ajde! Marin Stipčević, Petar Zrinski i treće mjesto. Stavki broj 111, Lara Bale, 112, Lara Čipiko, 113, Carmen Fabris. Na svoja mjesta. Ora uspala u gužu. Ajde Megi, ajde! Bravo Anja, izbori se, to je ta pozicija. To je to. Pusti prsa. Ajde, skakaće. Spoj to. Bravo. Idemo Anja!
Uzmi vode malo. Ajmo, s njima, bravo. Evo ulazi nam i pobjednica, to je startni broj, to je Marija Lukina, 101 startni. Evo ulazi nam sa startnim brojem 103 nam je Aurora Valinčić, triatlon klub Riva. Aurora Valinčić, treće mjesto.